Ba dirisa moletlo wa Makgadikgadi Epic go amelana dikitso le ba bangwe. Lenaneo la tlhabololo ya dikgaolo le kaiwa fa le tsweletse sentle ebile maduo a lone a bonala. Fa kgaisano ya Serepikwe Softball Extravaganza e wela ka go tlola ditlhase. Ntero go dumedisa motho wetso re go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile mme yo di konolang ka puo ya diatla ke Tshepiso Sekolo fa re simolola ka tse di gogang kwa pele. Bangwe ba bagwebi ba botlana ba kaile fa moletlo wa Makgadikgadi Epic o sa tswang go wela kwa SOA o sa ba thusa fela go dira madi mme o ba kopantse le bagwebi ba bangwe go abelana dikitso tsa go tlhabolola dikgwebo tsa bone. Moletlo o phutha matshwititshwiti ya batho mme o dirisiwa ke ba Botswana Tourism Organization go atolosa bojanala jwa lefatshe leno go tswa mo go ikaegeng ka diphologolo go rotloetsa go dirisiwa ga meamuso e mengwe ya tlholego go tswakanya bojanala. Bethane Mandukapego. Dikgwebo potlana tse di gogang kwa pele fa go rulagangwa moletlo wa Makgadikgadi Epic di akaretsa thekiso ya dijo, maroko, dipagamo gareng ga tse dingwe. Jaaka bontsi jwa batho ba tshologela moletlo o go tla go janala le go iketla le masika le ditsala ba thoka ditirelo tseo fa bantse ba ithabisa phefo. Ba ba itšhema-tšhemelang ba tlhalosa fa go tla mo moletlong o go ba godisa go tsamaisa dikgwebo le go amogana dikitso. Tourism tota e re neela tšhono ya gore ha o ta kwano o bona le gore ba re neela mentality wa business o e leng gore o re ruta gore ha o ta kwano o ntse jang o na le uniform ba bereke ba gago ba nne jang ba apare jang. We are mainly accommodation and offering mobile safaris within the Makgadikgadi basin. So that is the core of our business. But this year we tried something new with the Epic. We invited the local clientele to come and experience the Makgadikgadi Epic and also experience the Makgadikgadi salt pans. We did a sleep out on the salt pans. Letla tona Dr. Mokgweetsi Masisi o dumela fa go abelana megopolo ya mo dikgwebong tse di potana go le botlhokwa. A ha sekai ka company ya Meat on Fire Africa ba ba dirisa methale e tlhabolotsweng go apa dinama ka mehuta. Let's take the beef sector. It's not just limited to BMC. There's an individual citizen who's not only put together technology to smoke various cuts of meat, but to delicately cook it and roast it. And he's mastered that. And so those who may want to get into that trade could buy the equipment. That's part of the value chain. They could take lessons from him or her, right? They could expand the footprint of the kind of meats that are served. And we could start making it a ubiquity, a common practice. Moletlo o tlotlomatsa bojanala ngwao le go tsosolosa itsholelo ya SOA le metse e mabapi. Ka bona re le mo Makgadikgadi Epic yana ke nngwe ya ditsela tse e leng gore re atolosa bojanala ba rona ka mo re go bitsang cultural events tourism ko e leng gore batho ba ta go itumela le rona mme yaka ba tile jana ba tisa madi mo kgaolong ya SOA e ka gore ba nna mo matong a batho ba nna mo di-guest houseng ba reka dijo. Most importantly, happy that it brings a lot of attention to the place called Makgadikgadi. Skydivers that are here this year, and they've always done this, come earlier and then they go out to see Botswana, they go to see the Delta, they go to see Chobe, they see Makgadikgadi. But most importantly, we are happy that when they come, they don't just come on their own, they come with families as well. Monongwaga, Botswana Tourism Organization, ba tswakantse moletlo o ka go akaretsa ba mo mehameng ya bodiragatsi le botaki go tla go supa ditalente tsa bone gore di kgona go kgatha bajanala. Bethany Mantu, BTV News, SOA.
Mopalamenteng wa letlhakeng le Phepe Relia Kadkabli o a kgotse marekisetso a Choppies kwa letlhakeng go bo a arabile kopo ya gagwe ya go agela lelapa lengwe kwa letlhakeng ntlo. Fa a bua ka nako ya fa go abiwa ntlo eo, Kadkabli o tlhalositse fa ntlo eo e tla thusa go tsholetsa seriti sa lelapa leo ka jaana bonno e le konokono mo botshelong jwa motho. Jessica Pilane. Ntlo e ya matlo a borobalo le mabedi e agilweng ka madi a kana ka 120,000 pula ke ya bo masome a borataro e ntse abelwa batswana go ralala lefatshe leno. Go ya ka mookamedi wa Choppies mo letlhakeng re baone ke gakilwe a re se ke go tsweledisa maikaelelo a bone a go direla setšhaba. Ntlo e ke nngwe ya matlo a mantsi a ragileng mo Botswana ka bophara mo thulaganyong ya National Housing Appeal. Ga ke bua jaana re tsama mo go masome a borataro mme maikaelelo a rona ke go aga a le 150 pele ga ngwaga wa 2025. Mo ngwageng ono hela re dirisitse madi a kanang ka 500,000 go agela batswana mme re ya go tswela re ntse re chema re dira jalo. Tiro entle e ne ya itumedisa mopalamente wa kgaolo Relia Kadkabli yo a supileng fa boroko le konokono mo botshelong jwa motho. Ke ne ka ba hiria mme go ba hiria ga me ba dumalana le nna. Mme ke batla go ba le bogathata go bo ba ne ba dumela go re te go aga ntlo e batsadi ba ne ba go sta ko ba neng ba nna teng. Ba na le bana ba ba tsenang sekolo mo e leng gore bana ba modimo serame se pula tse di ne di hella mo go bone bothe ba kgobokana mo ntunyaneng ele jaanong ta bona gore mme le rre le bana a ke tota botsogo bo e leng gore ra bo bata le leboga gore yalang ke haraiti ba tswa re re mpola ke a bosile ke sa ke re dank bata go lemoga maiteko a mo parlamente a go fera Choppies e be mo dumela re bata boeteledipele bo bontseng jalo bo bata re tsomelang tse di ka re thusang go re isa pelo mo botshelong. A go ntse jalo lelapa le le abetsweng pho e ba tlhalositse fa ba tla itlhokomela gore e ba boloke go ya kokomaneng. Jessica Pilane, BTV News, Letlhakeng. Lobo la kgotla le kaiwa fa le etsisa seriti mo morafeng le mo motseng ka kakaretso seo se buile ke tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetse fa a bula semmuso lobo la kgotla kwa Jacklas number 1 mo kgaolong ya Bokone Botlhaba Abigail Madrobo. Kgaolo ya Bothopi ya Tati West e na le metse e le 27 mme metse e le 23 e setse e kgonne go aga lobo la kgotla mo metseng ya bone. Banne ba motse wa Jacklas 1 le bone ba sa bate go salela ko morago ka jaana ba ikagetse lobo la kgotla ka lenaneo la Constituency Community Project CCP go godisa seriti sa morafi wa bone. Tona Re a Utwetse o gwethile banne ba motse go tlhokomela lobo go tamela boleng jwa lone gore le tselo ba ka le mo tirisong. Ha re dira maobo kana re dirisa madi a CCP go sa kgathalese gore dirang hela ba motse o go agiwa mo go bone le tshwanetse go nna le hula. Madi a ne re lebile gone gore ke one tsela nngwe ya gore dikgwebo tsa mo gae bodiragatsi ja mo gae bana ba mo gae the local artisans le bone ba bone gore ba kgone gore ba tsenye mabogo. Lenaneo la dithabollo la CCP le ka ile fa le tsweletse sente ebile maduo a lone a bonala le hatshe ka bophara. Madi a tswa mo lephateng la gago mongame a re berekela di direntu gona gona le thelo ya boroko jwa matitšhara mono gona gona le thelo ya maroko a na le teng la go sa lekana ka thabollo ga dingi di lekana mme re kgonne go aga mantlo e leng gore gompieno ana a dirisiwa ke bodirelapuso jwa rona seo ra se itumelela ra se lebogela re le ba councilor North East re batla go leboga mogopolo wa nelata ka one le mapalamente a lefatshe la Botswana gore go nne le madi a lata ahiwa le mapalamente gore re te re thibe diphata kana re kabe diphata
ke re mogopolo tona o re kabetse diphata di dintsinyana mo kgaolong ka gore ga gona ope ngwaga wa madi yo re sekeng re dirise madi a rona a CCP. Magareng ga tse dingwe banana ba kgethile go dirisa lenaneo la puso la Ipelegeng Skills Development go anya dikitso tse di farologaneng tse ba ka di dirisang go thabolola matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Jakala Swan. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae me Talita Monnakgotla o go etlhile maphata a puso ka go farologana go dirisa dialogane tsa Ipelegeng yo mošwa mo ditirong ka go farologana tse di akaretsang tsa kago. O tlhalositse maikaelelo a lenaneo leo e le go tlhatlhelela baithuti ka dikitso tsa tiro ya diatla. Mothusa tona o buile se jaaka kgaolo ya Kgalagadi North e ne ya losa dialogane tsa ntlha tsa lenaneo leo kwa Lehututu. Neo Modungwa o na le ko. Lenaneo le lešale la Ipelegeng le baya baithuti mo seemong sa go ka ikemela ka tomagano ya lenaneo le ba CITF le rutuntsha batho ka dikitso di tshwana le tsa kago le go gokela motlakase mo matlong. Morago ga dithuto tseo baithuti ba bela ditlankana tsa ka tsone ba ka ipatlelang ditiro. Ra itse gore mo kgaolong ya rona re na le tlhoko la maroko go direla puso ga bana maroko jaanong ke yone nako ya gore ba ileng gore ba ka ba dirisa ke ya go ntsha sehubela ke re ba teng ba ge matlo kwa merakeng go re nnang teng kana meraka ya rona ga re tse leruo la rona ka tlhoalo mme le kgwebo mme ebile re ka itshetsa botoka ka lone re batla gore simole go aga kwa merakeng ya rona ke a le rotloetsa bana ke ba ye go lagela bongwana le setse le kgothaditse le setse di itse gore go tlhokagala mo go lone the only thing ra se re bolelang ke gore confidence ba tsona re bola gore re na confidence gore le ga o ka ruta ka tsela e ntseng yang wa neelwa ditlankana wa ira ga o tsena ko pele go tla o ka dira tiro o tshabana le gore ngwana o graduate mo thutong ya CITF o bona ka confidence. Why should you be confident? O confident ka gore thuto ya gago ka isupa o tsaya motho la borara re go bona ko nne ke ya gate. Mongwe wa dialogane tse o na lebogela lenaneo le ebile ke dumela gore ga re ka ke ra ba swabisa go tsweleng ntle ra go tswelela re dira se ba se re rutileng ka botswa pelo ba e le gore ga ba na le kitso mme ba batla go kaidiwa the same skilled le bone ba kgona gore ba le tsenelele ba go ithuta mo go eteletseng even the skilled one ba gaetsho ba kgona go tsena mo go lone gore ba oketse fa ba ithutileng teng. Kago e simolotswe ngwagola ka kgwedi ya Mopitlo ke baithuti ba le 22 ba le 21 e le borre fa le mongwe e ne le mme. Neo Modungwa Botsanta Division Lehututu. Bomme ba motse wa Tshokwe ba supile fa ba ikemiseditse go dirisa lenaneo la thuo le tlotlo ka go simolola go rua dikoko go fokotsa go ikaega ka dithuso tsa lenaneo la RDP. Ba ka ile seo ka go iketleletsa kwa thutopuisanong go ya go itseela ka tsebe maele a ka ba thusang go atlega mo thuong ya dikoko tsa nama le tsa mai. Thutopuisano eo e ne e rulagantswe ke mothusa tona wa temothuo yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Madinare re Molebatsi a tshwaragane le company ya Ivans e gwebang ka dikokwana le dijo tsa dikoko ka re bo Molosikio. Palo ya batho mo motseng wa Tshokwe e balelwa mo go 1586. Thutopuisano e ke maiteko a go aga itsholelo ya maemo a kwa godimo e akaretsang botlhe ka go nonotsha dikitso tsa temothuo tse banni ba nang natso. Matshelo a batho ba Tshokwe a harologane mme bone ba le ka batho ba modimo ka gore bontsi ya bone thuo ba e rata thuo yaanong ga reta mo dikgang tse di tshwanang dikoko yana bontsi ya bone ba na le dihoko mme ke dihoko tse go di hatse di le ko tlase bontsi ya bone tota ba bile matshelo a bone mo Ipelegeng gape go nna le batho bole bantsi ba leng gore gompieno ba thuswa ke maboipelego. Di simolotse ka go a go tsosolosa kana go aga mathabelo a mmasebotse a dikoko ke mathabelo a le rata a thaba dikoko di ka nna ga go te go padile di le 1000 ka letsatsi kana dikoko tse 1000 ka letsatsi go ra gore di tshwanetse gore di tswe kae di tsogone mo kgaolong yone ya rona ke se gone se o bonang ke tabogile gompieko ka lenaneo la thuo le toto le na le ka e leng gore le ga dikoko go teng ke re toetsa batho ba kgaolo ya me
go simola segope mmadinare damtšhutšhuna a robelela le gone mo tshoko mo re leng teng gone mo segolobogolo bomme le banana ba ba sa berekeng le bana le bogole. mo nakong e metswedi ya itshetso e akaretsa go bapala le go rekisa phane e kgadileng le dikgwetlho tsa leuba go lemogwa fa thuo ya dikoko e santse e solofetsa fa e dirwa ka mokgwa o lolameng. They will take an infrared light e be sa provide enough heat. Re lemogile gore bontsi jwa barui ga ba dirise metale e siameng mo kgodisong ya dikokwana ba bo ba felela ba sa nne le dipoelo. Ka jalo re ne re ba ruta mekgwa e siameng ya thuo ya dikoko. How to manage their day old chicks during winter times and summer. Ke tsere thuto ka mashetla ka ya go ntsholagala mo dilong tse dingwe tse e leng gore ke ntse ke sa di dire sente bo go kgaoganya dikokwana nna ke ntse ke sa tsenye khethena ka ba re tsenye dikhethena ke ntse ke kgaoganyana ka ditena le bo melemo ke ntse ke sa dirise bo melemo mme ebile gape ra itumela re ntse re bona re rotloetswa yana ka lebaka la gore a ke re batho ba e leng gore nna kgakala ditamelo mme ga re bona dilo ntse di tako go rona go a itumedisa ebile gore ga monyeta wa gore re kgone gore re tsene mo re dire. Dikitso tse banne ba di amoleng mo thutos ka dipuisanong e di solofetswe go ba thusa go tlhama dikgwebo ba dirisa lenaneo la thuo le tlotlo. Karabo Molosi, BTV News, Tshokwe. ke gone jaaka re di hetsa motho wetsho mme gona yana a re utlwe tsa metshameko ed o tla o re tsholetse tsone ed ke batla go botsa potso ke itse gore ke setso se e leng gore ga ke dumelele pego yo nang le yone gona yana mme the mass kana ba ntse ba seo mo lehatsheng leno bangwe ba bua gore re ka tswa re sa tswa tsa ko ntlheng mme fela re ithutile go le gontsi mo e leng gore go tla re thusa re go empele. Re ithutile go le gontsi reg if ha o lebeletse ka ha setlhopha se dirang ka teng the players setlhopha le mahatshe a ne re phadisanya lone ke mahatshe a leng gore la kgwele a bone a dinao a go godimonyana mme ha o kgona go bona re kgona gore ha re tshameka le bone re tshameke maleka mme ebile re latlhegelwe ka nno engwe re sa nosiwe dino tse dintsi ke sengwe se e leng gore go ya pele mokatisi ha a berekela mo go sone o lebeletse gore re ipaakanyetsa go ya ko metshamekong ya sejana sa Africa ko e leng gore re dikile re heitse mo maemong a bosupa re ka tsamarago ba tokahatsa maduo a o ra hetsa gongwe ko makgaola kganyeng kana ebile ra iphitlhela jalo gongwe re se fentse sejana seo fela re itse mo maemong a boraro ha moraga ditlhopha tsa Tanzania ha mo go jalo le setlhopha sa Tunisia ba e leng gore ba ne ba tshegitse yone kgaisano yone ke tsa gore di-company tse di etleetsang metshameko di reditse right tla tse go le boge re tse me re tsene ka tlhamalo mo go tsa metshameko re beletse tsa dikgaisano tsa softball setlhopha sa bommesa BDF 9 se boetse gae ka sejana sa kgaisano ya Selebe Phikwe softball extravaganza le 25,000 pula morago ga go fapha sa Titans ka dirane di le 4 kgatlhanong le go ile nngwe kwa lebaleng la Mowana Park kwa Selebe Phikwe bobedi jo bo ne bo thulane gape ngwagola mo makgaolakganyeng kwa setlhopha sa BDF 9 se neng sa fetoga bomampudi a rutwa ka tota Karabo Molosi o neng a le kwa metshamekong eo. Setlhopha sa Wells se tsene mo motshamekong wa makgaolakgang ka maikaelelo a go busolosa tatlhegelo ya dintlha tse supa go lefela e ba ipegilweng ke Police 9 kwa metshamekong ya ditlhopha mme ga lebega fa tsotlhe di tla ba tsamaela sentle ba no sa run mo ineng ya boraro pele Police 9 e boa kwa morago ka rane ya ga Zibisane Kunyalala go dira 1-1. Ditlhopha tsa tswelela di itana ka no ga yutlwa di fetsa ineng ya bofera bobedi di ngangane ka dirane tse 5. Mo ineng ya bofera bongwe banna ba kwa otse ba oketsa ka dirane di le 4 gape fa Wells e kgonne di le 3 go fetsa motshameko ka dirane di le bofera bongwe tsa Police 9 kgatlhanong le di le bofera bobedi tsa Wells. We are happy we won. Mehela impression re itumeletse phenyo mme hela re kgontshitswe ke maitemogelo a rona ba neng re gaisana le bone ba ne ba le mashetla ebile re ne re simolola go ketegalelwa re ne re le ba fenye ka 2022 ka go tlhoka lesego re se ka ra kgona go tla ngogola ka jalo re tsile ka maikaelelo a go busetsa seriti sa rona phenyo e fodisitse le badi la ngogola re le badi la last year le hodile ene le game ya go lekana marapo
in a game we have a chance to lead and lead convincingly. E ne le motshameko wa go lekana marapo le go nna le sebaka sa go etelela pele le go sireletsa tse re di kgobokantseng. Ke sone se re neng re se dira mme setlhopha se re neng re kopane le sone se kgonne go re gaisa. Gape letsapa le ne le setse le iteleketse. And I would say fatigue take the toll. It is an issue of endurance. Kgaisano ya malatsi a mararo e ne ya garelwa ka moletlo wa ka bodietsele o mo gone batshameki ba Police 9 e bonkifilwe ke Nosi Samuel Kunyalala, Ranane Mothudi le Eric Simwanza ba fentseng ditlotla tsa best slugger, pitcher, catcher le yo gaisitseng ka tatalano eo. Karabo Molosi, BTV Sport, Silibe Phikwe. Pego e sa tswang go wela eo e ne tlhalosa jalo ka setlhopha se le gone sa Police 9 le sa bo re sene le bone tota ba fenyi ba kgaisano yone eo ka fa letlhakoreng la bo re ile ya softball. A re gatele pele go ya kgaisano ya Tennis Davis Cup Africa Group 5 e letse e di golagantse lefatshe leno le ditlhopha tsa Madagascar, Lesotho le Libya mo Pool C e akaretsa mafatshe a le 15 e dirilweng tota maabane kwa mabaleng a notwane. Pool A e kopantse mafatshe a Mozambique, Djibouti le Tanzania. Pool B yone e kopantse mafatshe a Gabon, Uganda, Sweden le Seychelles. Fa Pool D e golagantse mafatshe a Congo, Mauritius, Ethiopia le Mauritania. Gompieno setlhopha sa lefatshe leno se sa agilweng ka Maknawa Denzel Setso e Simolefe Batsome Marobela le Tsholofelo Tsiang se simolola kgaisano ka go mekamekana le makawana a Libya ka nako ya boropa bongwe kwa Notwane Tennis Court. Mokatisi wa setlhopha sa Monogai Petros Molefe a re ba ipaakanyeditse motshameko eo ka botswapelo ebile maikaelelo ke go fetela kwa dikota tota ko tikologong e latelang. I think the boys and myself were prepared for anybody. Re ipaakanyeditse setlhopha sengwe le sengwe se se ka emang fa pele ga rona ka maikemisetso a rona e le go fetela kwa tikologong e latelang. So that's why the preparations were basically there to make us ready for such. To be very honest with you, our target is promotion. Is to get promotion to the next group. That is all that we're trying to focus on. The team is very happy. As I said, we have good chemistry. We've known each other for a very long time. So we're also confident going into this tournament because we know our... Re ipaakantse sentle bile re bopagane ka re setse re itsana ka jalo re solofetse maduo a nametsang ka re tshepa bokgoni jwa rona mo motshamekong wa tennis. And have easy groups or anything like that. We want to beat the best regardless if it's early on or later on in the tournament. And I believe we have the tools and as a team we can do well. A re boele ko pegong ya ntlha e ne re setlhopha sa bomme sa BDF 9 se boetse gae ka sejana sa kgaisano ya Silibe Phikwe Extravaganza le 25,000 pula morago ga go fa phasa Titans ka dirane di le 4 kgathanong go e lengwe kwa lebaleng la Mowana Park kwa Silibe Phikwe. Bobedi jo bo ne bo thulane gape ngogola mo makgaolakganyeng kwa setlhopha sa BDF 9 se neng sa fetoga bomampudi ka Rabombulusi. Setlhopha sa BDF 9 ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Mothusi Shalobane se gorogile kwa makgaolakgang se sena go kwadisa diphenyo tse 4 kgatlhanong le Scramblers, Ghetto Yankees le Vikings le tatlhegelo e lengwe e ba ipegilweng ke Titans. Setlhopha sa Titans ka fa letlhakoreng le lengwe se tsile se le mashetla se fentse metshameko yotlhe. Ditlhopha di simolotse motshameko ka kelotlhoko e kgolo thata ka jalo di fetsa di-innings tsa ntlha tse 2 di sa nosa. Ineng ya boraro setlhopha sa BDF 9 sa tla se shakgetse se tsaya ketapele ya dirane di le 2. Setlhopha seo sa kwa Mogoditšhane se ka sa tlhola se leba kwa morago se nosa tse 2 gape mo ineng ya bone. Setlhopha sa ga Selemogo sa leka go boa kwa morago mme sa kgona go latlhela e lengwe fela ka le reng mo kgotlhe mme ga bo go sa lekana BDF e gapa motshameko ka dirane di le 4 kgatlhanong e lengwe ya Titans. They came but abana le plan ya gore when they are going to rely on their pitch. Ye le gore na re paletse game ya nta ga ba re humiliate tota. I think it was 13-1 in the morning. Anga ka bua ka di kgoreletsi tse ne di le teng but it was a humiliation on our side. Then re bora go igroup ga ba tla ga ba dile ka the same tactic. Le nna employ the same tactic ke ne ba dile ka gona because nna ya ka ne sa ise go e bereke phakela wa Saturday. So
mo go bone gore gore bone ne ba le sharp nna ke gone go studisa bone ne ba sa gona go studisa ke re they were enjoying bampetsa so come in here e rile ga ya no picture ya bone re gona go e contacta rona gore a re wa rona wa ba gaisa that time. My team are not losers. We played all the games from the bracket. We won all our games. The number 1 games. Re ka tswa re reteletswe ke go fenya sejana mme setlhopha sa me se dirile bontle thata. Re fentse metshameko yotlhe go tla go goroga mo makgaolakganyeng. Re santse re itekanetse go phadisana mo metshamekong e tla tlang morago ga kgaisano e. Team that will face us, we are ready. We are still going to go back to the grounds and get set. Setlhopha sa BDF9 se tswelela se tsabakela se gapa dietsele tsa batshameki ba ba gaisitseng ka Solomon Juliet ke itumetse thata ya one le ke abetswe Mhosa fa sa Police 9 se se feditseng mo maemong a boraro se dule ka seetsele sa Best Slugger ka Kefilwe ke Nosi. Karabo Molusi, BTV Sport, Silibi Phikwe. Re ka gote mosele wa pula o etswa go salega le letselangwe ya go itlhokoletsa paka ya ntšha ya 2024-2025 se tlhopha sa Gaborone United se lwagantse metshameko ya botsalano le ditlhopha tsa monogaeletsa mafatshe a mabapi. Ditlhopha tseo di akaretsa African Stars go tswa Namibia, SuperSport United ya kwa Afrika Borwa, Masitao ka ga mmogo le BDF 11. Metshameko eo e simolola ka Labone mme tla ya bokhutlhong ka Sontaga. Go na le batshameki ba e leng gore re batla go ba kwadisa le ba re setseng re ba kwadisitse mme tota hela jaanong re bone gore bone e le bone ba bokatisi ba bone gore ba ba bone sentle ke gone gore ba tsentse mo metshamekong ya selebogose. Tota re tlhophile ditlhopha tse pedi tse e leng SuperSport United le African Stars ka mabaka ona gore ga se la ntlha re tshameka le team tse SuperSport ke team e re tshamekileng le yone thata mo metshamekong ya Africa. Ra ba re boa gape ngwago hitleng re tshameka le bone gape mo motshamekong wa botsalano o neng re ba latetse gone ko South Africa. Tota ke gone ko neng ra simolola ra tiisa botsalana jo le bone ja gore ngwaga le ngwaga re tshwanetse gore re before setlha sa mahatsheo mabedi se simologa re be re ka nna le metshameko ya selebogo se sentseng jaana go ipakanyetsa setlha sa botla se re tla bo re tsena mo go sone. Jaanong ka gore ngwago o fetileng re ba latetse ko Afrika Borwa ngwaga o ke bone ba tlang ka kwano le bone hela yalo setlha sa bone sa simologa so ba ipakanyetsa sone setlha sa bone. Ba African Stars ba kile batla mo go rona ngwaga o hitileng mme ba kopa gape gore e re ngwaga o gape re be re tswalla ka botsalano ja rona mme gape ba eletse gone gore ba batla gore ba batla ka kwano gape ba tla go tshameka le rona. Metshameko go tla go tsana mahala hela e tla be tshamekela ko lebaleng la rona le lesha le itsegeng hela ka the Old Biak Stadium. Mme ebile di-team tse pedi tse di tla bo se tshamekela rona hela re ba rulaganyeditse metshameko e mengwe. Motho tsa ura ya bosupa re ba khutlo go nefa re ba gape kgante jana ka tsa ura ya borobo bopedi thola le rona. Maphakeleng gone soletse re go ikutlwetse go le tsididi go dikgaolong tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng le gare le bokone bothaba ka selekanyo sa bobedi go yeng go go bosupa. Fa kong habe le tshobe gone soletse re go ikutlwetse go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi go yeng go go lesome. Mo sekologong gone re soletse re kgaolo tsa lefatshe leno ka bontsi go ikutlwetse go le bothitho ka selekanyo sa 26 go yeng ko 21. Fa ko nghabe le tshobe gone re soletse go ikutlwetse go le mogote ka selekanyo sa 30 le motsoko maung Shakawe le ko Pandamatenga. Ha re lebella ditoropo tsa SADC gore re soletse re go bo go thibile ka kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Port Elizabeth re soletse re go bona le dibata tsa maru. Re soletse re go bo go apogile ko Maseru, Manzini, Johannesburg le ko Appington. Re ntse re le mo ditoropong tsa Afrika re soletse re go bo go apogile ko Windhoek, Lusaka, Harare le ko Beira. Fa ko Antananarivo gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru. Re soletse re go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam, Kinshasa le ko Luanda.